nga mayakayak isublik man na ayalsong tagkap agbaywak man ang naging gabumasit nabi masit mo tanaki de nadumot de ka naragrig taunag nga napinon nainak man ang ibayon naging gabumasit de itoy anos lang may ipagiling ko mat ka nagbayag mat aguray bijay so pay da jet 35 nga bayad na di baywak langan sana all. Yo! Ay, kalisali kay nga manok. Nagtaksunday ka nga manok ni. Grabe. Taki, nagtaktatong ko, kakabsat ko ida. Awan ti anos, awan nga talaga. Narikot talaga da ito, awan aanungsan. Ari, aban, timanan anay, tigtapungan. Kasta. Aging nga bumasit da ito, ari, abantay. Kasta ayam mo din at ang medyo ikimbo-kimbutan. Nagitipin na talbang nga manok, nga pabugan, nga sali-salida, makiramraman damot ati, makanagtin nagiti, alisong. Nga sika, managtin na, nagadunakan man. Oh, manungkay siguro makakita tikwa na iba-iba yung tanga chimpaon. Kapag manulatat, manumot gaming tagbaybayaw, napuros gilingan. Kasi sinadya gamin na inaramid. So nga uray niya nga oras, katapunga, uray rabin makatapong lang na tao. Basta, abanti na pa. Kita yo. Hindi ka pumihino ka ita. Medyo agbalin-balin manin nga yakayakan ta. At mas nagpulbos ti klasinan. Bagay manan ang yakayakinan. Labit mo, magdaanos. Yakayako kun manan. Di pag yakayakan man te. Yakayak ko manan. Gusto, ititrabaho na. Narigat, ano isisipan, no, aramidan mo't ka nalaka. Nasanayak mo't nga rudan. Yung sa bali da ito, namanusan. Sa narigat na talaga kagbayo. Ta. Nagadupay nga manok nga makiraman nagiti makinag nga wana stoy yakayakan aging gabumaset. Ne, dumot tanaw na doon, tinayakayakan takwa na pino ne. Abit laang. Kastoy, tagaraag tapong, apaw.
bayo ko nagyakayak ti dikot nga kwa aramidan nga kangkanin na kumporme. Nabalin mo ti binongon nga tapong, bibing katapong, palitaw, dinudok, tambo-tambong, do pakaramidan na. Gustoy.